Eria gwirire Ahunjia njirire we haragiria Saturday hwaini akiroka Sunday Lama ni ameharagiria Saturday ndio weka pikipongi kerekaniro. You see the beauty ya kuhunjia kanitha cia riu ri, the beauty ni ati bata ni ukorwo wi motivational speaker. Ukikoe motivational speaker wakwiraga andu rucio rwaku rutiga korwo hana taira, wakwiraga andu ati ni kuri Ngai woyanaga utegutinda ukimera atiriri Ngai ni egukuoya weko no tondu maundu maria maritwagira. Can you imagine taru Kristo atwirite atiriri kaundu na gitangiona mundu ni hinya muno ugakorwo ukihunjirio ni mundu ati wende mundu uri ungitore wiyendete we ta imagine ukihunjiria your wife ona ukihunjiria anyone ati enda mundu uri ungitore wiyendete no we by the way ona andu ni mekoinia mutwe mageciria ungeikuruka deep thiini wa kiugo kiu ungiota kwenda mundu na wewe mundu umwende ora wewe wiyendete we uri agahuna kana ariaga we wahuna